बाक्सानि मसलपुराव कमन सार्भिस सेन्टारा भिलेज इन्टारप्रिनियरफोरखौ लानानै मावसुमा मेल खुंदों। बाक्सा जिल्ला एसिएसनि आफादगिरि बिरज्योति सिंह ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि बिथेश दास बिथांमोननि दैदेननायाव बाक्सा जिल्लानि सिंनि बिएलइफोरखौ लानानै कालचारेल मेपिं बे हाबाफारिखौ लानानै जिल्ला केन्द्रआव मावसुमा मेल खुंफुङो। बे मावसुमा मेलाव एएसआर एलएम एबा डिस्ट्रिक्ट फांसनेल एक्सपार्ट मदन राजबंसी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बे मावसुमा मेलावनो बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरि मनोहर राजबंसी, नीरेन कुमार शर्मा, दिबाजुराम गयारी बिथांमोनाबो आलासि महरै बाहागो लाफायो। मख'जाथावदि सीएससीआ खुंफुंनाय बे मावसुमा मेलाव मेरा गाव मेरा दरबार मावबिथांखिनि जोहै भारत हादरनि गुबुन गुबुन गामि जायगाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि गं 690 गामिफोरावबो गासै हारि माहारिफोरनिनो हारिमु मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय बायदिसिना बिथिंखौ लानानै बिएलइफोरा सार्भे खालामगोन होननानैबो मिथिहोयो। दिनै गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सीएससी पिएलए एस'सिएशननि जितु वार्कशप ट्रेनिं बेयाव नुजाथिफैनो हानायनि साबायखरखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे जोङो दिनैनि जितु थांखि जितु डिस्ट्रिक्ट लेभेल वार्कशपआ बेयो जाहैबाय जोंनि कालचारेल डिपार्टमेन्टनि मिनिस्ट्रि अफ जितु कालचारेल बेयो जोंनि सीएससी जितु डिपार्टमेन्ट बेजों एमअइउ जानायलाय जोङो दिनै बे सुबिदाखौ मोन्दों। जोंनि गासै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि पिएलइफ्रा दिनै ज' लोगो नांनानै जोंनि जितु एस'सिएशननि खावलायनायलाय जों दिनै मोनसे वार्कशप फालिदों। बे फालिनायाव नुजाथिनो फैनो हादों जोंनि डिस्ट्रिक्ट मेनेजार बनजित भुइया सार, जों लोगोसे एएसआरएलएमनि डिस्ट्रिक्ट फांसनेल एक्सपार्ट सार राजबंसी सारा। लोगोसे जों गासैबो पिएलइआ बेखिनिखौनो बुजिनो हाबाय जे जोंहा मोनसे गभीर दायित्व दंसै। जोंहा दा जे जोंनि कालचार जितु आइडेन्टिटि जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय धोरोमनिफ्राय लानानै बिभिन्न मोसानाय मुसुरनाय गासिबो हारिनि मोनसे आइडेन्टिटिखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव जों लांनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गभीर दायित्व गोलैबाय। स' बेनिखायनो आं खावलायनो सानो जे साफ्रोमबो पिएलइफ्रा बे खामानिखौ मोजाङै मोजां गावसोरनि जितु आइडेन्टिटिखौ मोजाङै मोजां बे जोंनि डिजिटेल जितु मबाइल एप्सनि थ्रुयै जितु खालामनो गोनां बेखौ मोजाङै मोजां खालामगोन। लोगोसे जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम जितु बे माबाया प्रजेक्टआ बे सार्भिसा जोङो दिनै फार्स्ट टाइम खामानिखौ आखायाव मोन्दों। स' बेखिनियावनो जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे गासिबो मोजाङै मोजां गावसोरनि जितु बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी दङ जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोंहा 680टा गामि दङ भिलेज। जिहेतु बे मोनफ्रोमबो भिलेजाव जोंहा मोनसे कालचारेल जितु सार्भे बेयाव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी थानो हागौ, नेपालि, आदिबासि, सावताल, बर', एसामिस, मुसलमान। थ' बिथांमोननि जि कालचार बेखौ जोङो नेसनेल लेभेलसिम माबोरै जोङो आवगायलांनानै बा सिनायथि होनो हागोन बे दायित्वआ जोंनि आखायाव गोलैबाय। स' बेखिनियावनो जोङो माने गासैखौबो थारमाने जितु मोजाङै मोजां पालन खालामनो थाखाय आं गासै सीएससी पिएलइ बेफोरखौ आं खावलायबाय जोंनि बाक्सा जिल्ला एस'सिएशननि जानानै। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टर सीएससी जितु कमन सार्भिस सेन्टाৰৰ ফালৰ পৰা পিএলই সকলৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আজি আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়বস্তু আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি কালচাৰেল যিটো কালচাৰেল মেপিং বোলা এটা প্ৰগ্ৰাম আহি আছে আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু য'ত CSCয়ে কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে নডেল এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰিব। ইয়াত কি কৰা হ'ব, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰে এটা কালচাৰেল মেপিং কৰা হ'ব। এই প্ৰতিখন গাঁৱৰ কালচাৰটো কেনেকুৱা, তাত পিন্ধন উৰণ, খোৱা খাদ্য বা এই প্ৰতিখন গাঁৱে এটা ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। গতিকে সেই কালচাৰখিনি উঠাই এটা যাতে ডাটাবেছ বনাব পাৰি তাৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে। আৰু এই এটা আঁচনি মেৰা গাঁও মেৰা ধৰোহৰ বুলি এটা আঁচনি তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টতো এই আঁচনিটো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল। তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ভিএলই CSC ভিএলই ভিলেজ লেভেল এণ্টাৰপ্ৰেনৰ তেওঁলোকে এই গাঁওখিনিৰ
ভূমিৰ যিটো ছাৰ্ভেৰ কাম বা যিটো ডাটা কেপচাৰৰ কাম তেওঁলোকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। এই কামটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব? কামটো আজি আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল। আমাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামো আজি অলৰেডি আমাৰ হৈ গ'ল। গতিকে আমি অনাগত 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি কামখিনি আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। কিমান দিনত শেষ কৰিব? আমি কামটো শেষ কৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ মাজত বিভিন্ন আমাৰ চেলেঞ্জেছ আহিব, তো এইখিনি অভাৰকাম কৰি আমি এইটো মাহৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কিমানখন গাঁৱত এই ছাৰ্ভেটো কৰিব? আমাৰ গোটেই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত 690খনমান ভিলেজ আছে, মানে গাঁও আছে। তো এই প্ৰতিখন গাঁৱক আমি কেপচাৰ কৰাত ট্ৰাই কৰিম, চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান গাঁও ধৰক অলপ চেঞ্জ হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ, বা বিভিন্ন বানপানী বা বিভিন্ন মানে আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত কিছুমান গাঁও ধৰক এতিয়া মাৰ্জ হৈছে। তো 2-এখন গাঁও কমিব বা 2-এখন গাঁও অলপ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হ'ব বা বাঢ়িব, সেনেকুৱা হ'ব। কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল 690খন গাঁও গোটেই বাক্সাত। এই ছাৰ্ভেক লৈ ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? এই ছাৰ্ভেক লৈ মই ৰাইজক এই আহ্বান জনাম, এইটো এটা বহুত ভাল যোজনা চৰকাৰে মানে কি বুলি কয় প্লেনিং এটা কৰিছে, যাতে গাঁওখনৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম অনুযায়ী বিভিন্ন কালচাৰৰ মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, আৰু সেই প্ৰতিটো কালচাৰত বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰ আছে, আৰু সেই কালচাৰখিনি যাতে আমি উঠাই আনিব পাৰোঁ। আৰু জনসাধাৰণে ইয়াত আমাৰ যিখিনি কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ ৱৰ্কাৰ আছে, VLE-সকল আছে, তেওঁলোকক যদি অলপ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আমি এই কালচাৰসমূহ আমি অতি সহজে আমি উঠাই আনিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।